megalayapost.news. Ka District Hub for Empowerment of Women jang kari boy mentang sengi kala rakhi kerpang ya kasengi ki kena kanthei bala tip kum ka International Day of the Girl Child bala pulong ha IVCS Dihari boy district la rakhi ru ya gani kasing kerpang ki kena kanthei halor kapang Girls Vision for the Future Orwell Isaac Masar Deputy Commandant ke 6 Battalion lawan manusia menta kum kongsan bala idon ka langru daga kong NF Sun District Social Welfare Officer kakong SM Bang District Program Officer Kariboy Kadibara Rapsang Kebelawan Banmi Khmat Naga District Hub for Empowerment of Women Bakan Tupru Ikilong Kemi Kikena Berkisamla Nakibegi Kishnong Habakren Nagani Gasi Ba Masar Laban Kia Halo Kajingdan Kam Kum Kini Gijat Program Ban Ajing Kai Kirpang Yakikon Samla Baru Ban Penselur Yakikimi Kipa Bagi Day Ban Kershan Yalaki Kon Wala Krenru Halo Shibun Gijing E Jing Kikena Hakini Gisngi Kum Gajingop How Drugs Bat Kajing Kta Yakijing Bajumkat Kikena Ibu ya ke cash prize kebesan kerja tinggal. Masih strong. Boleh dipang oh itu saya. Langsung jalan. Itu ini kita bekerja, kita bekerja dalam hidup kita ini jangan itu. Ya masih strong banget no. Jadi ini. Kayaknya kami betul. Kita di dalam usia ini perlu bagi dunia tanah ini. Kayak tugas ni orang na muncul ya, mana bangla tugas ni, dan mana berarti nanti kata na muncul. Yo ini. Boleh, mana kan yo information di ada committee kemarin kam daskan kabul ke experience kabul ke positif kabul ke negatif jadi positif di bol kalau anda ni jing setelah mensiap kumna in the police department kayu era tangi kay breru kanu gajing comment jadi siap ini nanti expert ada juga yang boleh ngasih menkamno expert ada juga yang ngasih ke ikmi pah ni bedan ada experience di mga batay start ikam tekam mamahi ang dalhoki para ang kaway bangala alakan sungso kaptan na pwede nila yung basket ko muna kalau basket ko bitra har kata naman ngayon din ang pagkat pinigihna pati kinahihna yung confident ato kato kaya untuk kalau pagkaigay ka ba fair mahaya nga naman which for college for school dan naman kren ang para sundan ko kameran ano man kaya yung hedi defo na yung pagkat dan people na tayo nga kaswata sa pagkikran saudon kapag ka baso kada pwede kung kiki program kaba nga tayo kiki initiative kung honorable CM Jugi kaya kaya ki nasama empower ki naman kani ito baro ano yung kiki social skills kiyo kaba nga tayo ki kung kiki pa kaya encourage ki ikun kanuan kung kiki program na leg skill alright jikule kadutang jikule kung nga kalang ni ada yang kuliah, ada yang nak padlock nama ini. Padlock baka jen chua apa ba? Dia mau spell ini pinang red of course ini sedih berapa? Padlock ini define ini, padlock ini kumila. Dan ijin padlock, pakat chua bentuk kasih, laikan semua kang dijam ya kan semua yang minyak cek kajingin, pure kira. Dan kita ni padlock kita share semua, share what's it? Kita tahu apa yang problem. Nama tadi filosofi pun jika saya berkata drugs kamtet lara virus paana kidok kidinong sabna kidinong kandang kamtet ginapay kiye gitsigin do yase manang virus pa de kimi pa ibutang murah de kon bopli unok aka drugs kamdang data na sor kamdang data na mundang malalak bonsin anong gabi snake haru kata bopli kamdi ga no ipi kali ga jimpang kamdi ba ude nong di drug bang hakan show you in WM itu kali ga jimpang ni haban sumar khantam fi ki padlock ki kon ki ti bilang wet ano ki padlock fi kalau pijit ki no konsal hadu kata engage yourself in the program of the student bikin lock untuk bikin student yang bikin dapat untuk kekan confident hantu khantam ibaroki sini nam dan itu ibaroki di habat paham kadang kan dong ba lada mengasong MM di jangan dan ni hapidan ni haballe jadi ko pausay everybody mafi idan lay jong individual DNA baro adong namdi jangan namdan to si hamlet tan kolok kamlo
Nang dalit ng kolok kan berasiti kalau dangerous lah. Kalau yang kata itu adalah dia tidak kipor lucu apa, itu kata. So, medi kata awareness dalam very important kata mikna samla kata mikpa. But aware issue mengapa pentas industri condition tentang something drugs. Drugs is important. Mental health is also equally important. Jingkat jingkia jangka jingmut jufat. Kata kali gawe ke berunjudan bayar ke. Tindak news kita ke sosial, tindak bar kita belum mesti yang nak ada dalam mobile phone, nak iki pun tidak. Ikna sama jengi berpikir ngap. Kata kalau nak iki gade bomdan nak jengi kran hi ngasan. Alhamdulillah mana kena kalau issues kita cek kita ke bagi kita. Mental health semua matafik. Ikhan kamlek uthan, iklan kusuhan, internal juga kabiang dekat. Internal apa kali kambiang pat. Kata kali kawan major problem. Imdan sisa kemudian haji kamlek dapat kaya mental health juga kambiang. Kata di topik atau mentang kita asa explore betaan, nak kini isir dengan penuh program, government look initiate banyak programs when it comes to mental health. Mental health kali kawe ke bakum fik paru dilai kontribusi man kasi for example man kasi tiga kontribusi let kai let beres step let kai football ile kuno ka kam ka baki man kasi galong routine juni sang kata ka routine ka phe isong dia kamera yung pasyo bentuk perlok ya kadang something ka bakher ki harta apa makai kung kimik pa na no expert makai bilang expert mo ki tidak nak kung kita ke problem dan kita dia syam punya trend itu Ski hoy, ilang nung trinity, tama ski lada ilang, if you are not judging him or her, tanpa fikwa siya ba kitip ego problem juni, nanta kasabi ko ski ka siya. Maybe idan problem sa school, maybe idan problem diye, maybe idan problem kung dali problem ko bumenta. Teenage pregnancy also very big issue. So many things are there. No, if kita malada ka open communication, lada ka open communication kung police department lu encourage bit barbar man popor, na sama schools, bagaimana apa police station? Mana police station tu kali gawe. Saya makin betul akhir belaya. Dia dengan tinggi bangun police station dia dengan nak ham nuat dia dah bangun. Anut, nanti saya yang kata tinggi macam apa fikir yang masuk smile tu dia dah police station mas smile tu. Ada game smile gitu mas onge kan, mas smile gitu. Oh, tetap jumi kerja. Yang officer juga kita sistem pasti kami yang surat yang lek kami kicat nama jenjang kami police department. Makadan kowe ko belum rewarding hatu kata nomor bar. Nak police department ru nala ya kajing samhang kating ane. Nadi boleh wala ko fi musma. Kita pengeran teman keren itu. Kalau mau yang nefman penting tu hari ko edge. Nomor 5 ke experience jonga encourage ki idan ki vacancies la shay skill ki basami na police department do. Kita encourage ki if I can see you as an officer nomor 8 government. Mengito kang pulat ibigay di dalam aware, dito kang pulat ibigay di dalam bersyamhang, ibenyalang di department syafwan. Kung ni kasadis ka nang yan, one year kita akan retire, dito kang punya kung youth, panlam nanti banyak semat berkit. Ada advice kung ni, let's motivate sa program, kapag check program penyolak keren ni kesempatan samlap, keren ni kiramba, naman bolong iba ka. Hidup kunjuk keren nga, batay nga basta gali kata ka problem, nal mo dati ting, kadang awareness. Awalnya awareness na majing siya, nadapat siya awareness na team. Bakit batay kapit sa kalong kunin ng taping pada susung habibi, batay nga ako benar, makamdan kata kajing nang jing start, gambut. Kami kita kulit pak social skills, kajing nang berkeren, kali kalong most important. Kata pinang kita di pisong yang handang kamda jingbo. Pinang kita interact, keren para sama, keren bikin ba, kata kali kami. Diyo kasi siyang Anta mentari kung kapatid ng tago niyon iibig na sama dyan ang nalala. Kami na natin tingnan na siyang daw kay Indiaro na Malechki Hotel. Nalapit ikan di kang sama natin dyan. Batay yung hotel. Pagjangan na. Pinumundol ba pinapit hasina dyan tiyan na garo. Pinumundol. Kami kinasama natin dyan yung manda. Kinaya siya. Megalayapost.news